Hayabe kareng nominado yung San Fernando Rescue Unit o SAFRU king Gawad Kalasag Regional Awards ngening Banwa. Ay ning balita. Nominado yung San Fernando Rescue Unit o SAFRU king Gawad Kalasag Regional Awards ngening Banwa lalam ning Best Government Emergency Management and Response Team category. Mipailalam niya king on-site validation ng SAFRU ng Central Luzon GK Field Validation Team inyang milaba sa Parumingo. Pwede mo na niya itining City DRRM Officer Raymond Del Rosario, Hayabe dina City Peso Officer Mary Ann Biliwang at Acting HR Officer Giancarlo Angeles. Kapag nasaning validation ng siguraduan na tutugmala ring sinubiting dokumento at evaluation king aktuala implementasyon no pamagpatupad na rin programa ng SAFRU. Ingawad Kalasag, king pekamata sa pamagkilala king bansa para king gelingan at pamagsadya king disaster risk reduction and management. At tatanda ng tinanggap yang Beyond Compliance Seal ing City DRRM Council ning San Fernando inyang 2024. Meto nga patunay ning mata sa kalidad o standard ning pamagsadya at serbisyo king panahon o oras ning sakuna. Balaos na mamamagasig SAFRU na akwayang pasibayo ing prestiyosong galal ngening Banwa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.